Renyema di nepida, manis di depan beli, ngai beli jani jatuh hati, mekade tumbuh rasa demam. Aldi memang beli harapan, ya dia nerima beli jani adi anggon beli tunangan, merasa bahagia dikenahi. Nanging bagian desing mekelo rasa yang beli, Yastun sing tain ada rasa curiga. Mula saja dua adik ngai sandiwara, maka lo beli suba ke bopong udah marah beli nawang di saat tresnan beli yang san ngedenang, malah beli percaya kadenak adi sekan resnain beli. Ternyata adi subangalah tunangan lisakan tanging maajohan, beli tua dadi korban kesepian, tresnan beli dadi pelarian. Aldi memang beli harapan, ya dia nerima beli jani adi anggon beli tunangan, merasa bahagia dikenahi. Nanging bagian desing mekelo rasa yang beli, Yastun sing tain ada rasa curiga. Mula saja dua adik ngai sandiwara, maka lo beli suba ke bopong udah marah beli nawang di saat tresnan beli yang san ngedenang, malah beli percaya kadenak adi tekan resnain beli. Ternyata adi subangalah tunangan lisakan tanging maajohan, beli tua dadi korban kesepian, tresnan beli dadi pelarian. Udah marah beli nawang di saat tresnan beli yang san ngedenang, malah beli percaya kadenak adi tekan resnain beli. Ternyata adi subangalah tunangan lisakan nanging majohan, beli tua dadi korban kesepian, tresnan beli dadi pelarian. Tresnan beli dadi pelarian.